hanyuma turagaruka tugira ibindi twongeraho nyuma yacyo. The CHAN, the best of football in Tanzania, Kenya and Uganda, but also in East Africa and on the African continent. CHAN 2025 ibi ni ibirori by'umupira w'amaguru bigaruka buri myaka ibiri. Iri ni irushanwa ryihariye ryemerera amakipe y'ibihugu gukoresha abakinnyi bakina imbere mu bihugu byabo gusa. Ibihugu 19 byose bifite intego imwe. Iri ni irushanwa ryo kumurika impano z'imbere mu bihugu bya Afrika. Kuva mu mwaka wa 2009 CHAN yagiye imurika abakinnyi benshi bavuye ku mugabane wa Afrika bakisanga bakina ku mugabane w'Uburayi. Abo barimo nka Yves Bissouma ubukineye ikipe ya Tottenham Hotspur yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Uyu yagaragaye mu mikino ya CHAN yabereye Kigali mu mwaka wa 2016 akina ikipe y'igihugu ya Mali. Umunyazambia Patson Daka ubukineye ikipe ya Leicester City yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Uyu yagaragaye mu mikino ya CHAN akina ikipe y'igihugu ya Zambia. Jawad El Yamik ubakineye ikipe ya Real Sociedad yagaragaye mu mikino ya CHAN akinira ikipe y'igihugu ya Maroc mu mwaka wa 2018. Abandi barimo umunyamarise Kukita ukineye ikipe ya Red Bull Salzburg. Eli Muslati ukomoka mu gihugu cya Libya ubakineye ikipe ya Sport Braga, ndetse na Ayub El Kabi umunyamaroc ukineye ikipe ya Olympiacos mu Bugereki. Abo bose banyuze muri imikino ya CHAN. Iki ni ikiraro cyerekeza impano zikina imbere ku mugabane wa Afrika mu yindi migabane ikomeye mu mupira w'amaguru. Amakipe agera kuri 40 yose ku mugabane wa Afrika yahanganiye itike yo gukina imikino ya nyuma ya CHAN 2025. 19 muri ayo niyo yaje kubona itike yo gukina imikino ya nyuma ya CHAN 2025. Mu makipe yabuze itike yo gukina imikino harimo n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. U Rwanda ruheruka gukina imikino mu mwaka wa 2021 aho rwagize mu mikino ya nyuma kimwe cya kane kirangiza rugasezererwa n'ikipe ya Guinea ku gitego kimwe kubusa. Ubisi yose hanze amaso imikino ya CHAN igiye kubera mu bihugu bitatu ari byo Kenya, Tanzania ndetse na Uganda. Kuva kuri uyu wa gatandatu biraba ari ibicika mu mijyi nka Dar es Salaam, Zanzibar, Kampala ndetse na Nairobi. Iyi ni inshuro ya mbere mu mateka CHAN igiye kubera mu bihugu bitatu igiswe CHAN pamoja. Iri ni irushanwa ryari riteganyijwe kuba muri Mutarama uyu mwaka, ariko kubw'ibikorwa bitari byuzuye birimo stade, ibibuga by'imyitozo ndetse n'amahoteli yari kwakira amakipe, impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika CAF yahisemo kuryimurira muri Kanama uyu mwaka. Iri rushanwa rigizwe n'amakipe 19 agabanyije mu matsinda 4. Itsinda rya mbere ririmo amakipe 5 ariyo Angola, Democratic Republic du Congo, Kenya, Maroc ndetse na Zambia. Itsinda rya kabiri rigizwe n'amakipe 5 arimo Burkina Faso, Central Africa, Madagascar, Mauritania na Tanzania. Itsinda rya gatatu naryo ririmo amakipe 5 ariyo Algeria, Guinea, Niger, South Africa na Uganda. Itsinda rya kane ryo ririmo amakipe 4 ariyo Congo Brazzaville, Nigeria, Senegal na Sudan. Muri iri rushanwa CAF yaciye bimwe mu bikoresho byifashishwaga n'abafana mu bikorwa byo gufana nk'ingoma, vuvuzera, ingofero, ifirimbi, ibikoresho byose byateza umuriro, ibyo kurya, ibyo kunywa, ibirango byose bigize aho bihuriye na politiki, radio ndetse na mikro. Ibi byose byakozwe hagamije gukaza umutekano muri iri rushanwa cyane cyane mu gihugu cya Kenya. Perezida wa CAF Patrice Motsepe yongera agaciro k'amafaranga yahabwaga ikipe yegukanye iri rushanwa ndetse n'amakipe yose yitabiriye iri rushanwa. Ibi bihembo byongeraho 75% ku byari bisanzwe bitangwa muri iri rushanwa, bigira kuri miliyoni 10,400 z'amadolari. Ikipe izegukana iri rushanwa izahabwa agera kuri miliyoni 3.5 z'amadolari zivuye kuri miliyoni 2 zisanzwe zihabwa ikipe yegukanye iki gikombe. Ikipe ya kabiri izajya ihabwa agera kuri miliyoni 1,200,000 y'amadolari avuye ku 700,000 yatangwaga mbere. Ikipe izagarukira mu mikino kimwe cya kane kirangiza izahabwa agera ku 450 by'amadolari. Ikipe yabaye iya nyuma mu itsinda izajya ihabwa agera ku 300 cyangwa 200 by'amadolari bitewe n'uko yitwaye mu itsinda iherereyemo. Amastade azakira irushanwa harimo Benjamin Mkapa Stadium yo mu gihugu cya Tanzania yakira abagera ku 60. Iyi irakira umukino uraza gufungura irushanwa uraza guhuza Tanzania na Burkina Faso ndetse n'imikino yose mu itsinda rya kabiri. Zanzibar Stadium yo mu gihugu cya Tanzania iyakira abagera ku 15. Izakira imikino mu itsinda D harimo n'umukino ukomeye cyane uzahuza ikipe ya Senegal na Nigeria. Moi International Sports Center mu gihugu cya Kenya iyizwe nka Kasarani Stadium yakira abagera ku 60. Izakinirwa imikino yose mu itsinda rya mbere ndetse n'umukino wa nyuma uzaba ku 30 ku kwezi. Nyayo National Stadium niyo yo mu gihugu cya Kenya ni stade yakira abagera ku 45. Iyi nayo izakinirwa imikino yo mu itsinda rya mbere. Mandela National Stadium izwi nka Namboole Stadium yakira abagera ku 38. Iyi ni stade yo mu gihugu cya Uganda izakina imikino mu itsinda C ndetse n'umukino mu mwanya wa gatatu uzaba ku 29 ku kwezi. Umukino wa mbere utaganyijwe kuri wa gatandatu ku isaha y'isa moya hagati y'ikipe y'igihugu ya Tanzania Taifa Stars ndetse n'ikipe y'igihugu ya Burkina Faso Les Etoiles. Uyizakurikirwa n'imikino izaba ku munsi w'ejo ku cyumweru harimo uzahuza Kenya
na Democratic Republic du Congo, Angola na Maroc ndetse n'uzahuza Madagascar na Mauritania. Ikipe imaze kwegukana iki gikombe inshuro nyinshi ni Democratic Republic du Congo, imaze kucyegukana inshuro ebyiri, iyo yatwaye 2009 ndetse n'iyo yatwaye 2016. Maroc nayo imaze kuryegukana inshuro ebyiri, iyo yatwaye 2018 ndetse n'iyo yatwaye 2020. Andi makipe yacyegukanye inshuro imwe harimo Tunisia, Libya ndetse na Senegal iheruka kwegukana iki gikombe isezera Algeria ku mukino wa nyuma yitsinze penalty 5-4. Nge nari Umukiza Irene, iyi ni Radio Rwanda. arakoze cyane umuvandimwe Umukiza Irene kuri iki cyegeranyo cyiza cyane kirimo byose kabisa. Urumva ko Irene birimo neza rwose sepe, numvisha hano ari abana bamwita sepe. Ni na chef de classe cyane, chef de promotion. Chef de promotion diko. Cyane. Ubwo rero Irene yakoze cyane icyegeranyo rwose, umva ko kirimo byose. Uko rero yabivuze Sami, uyu munsi ni umukino ufungura hagati y'ikipe y'igihugu ya Tanzania Taifa Stars irakina na Burkina Faso bayita Les Etalons cyangwa Stallions. Ni ibintu by'ibishovari biteye ubwoba hirya muri za Burkina Faso cyane. Ku munsi w'ejo berekanaga igikombe gishya, bamuritse igikombe gishya. Nabonye ba muri Shongasa. Muri Shongasa bamwibuka. Nabonye Ngasa ari kumwe na Denis Onyango mu gihe Kenya yari hagarariwe na Vita Wanyama. Bose ni abari gendarme. Nibo bazanye new trophy cyane, nibo bazanye igikombe gishya. Navuga ko ino shani ni uburyo bwo kwishyushya kuko 2027 barakira igikombe cya Afrika cya nyacyo. Noneho ugiye kureba ibikorwa remezo ukuntu biri kubakwa hirya no hino, nko muri Tanzania bazakoresha stade ebyiri nkuko yabigarutseho, ya Zanzibar imwe yabereyeho finali ya CAF Confederation Cup hagati Amani yego. Muri Kenya bazakoresha ebyiri, ariko nanone ko Kenya muri no minsi batizeye neza umutekano n'umuvundo, kuko amastade yo muri Kenya yakunze kubaho umuvundo. Baravuze ati twafashe isomo kuri mwaka 1947 ngo bigeze kwakira ikipe y'igihugu ya Misiri, stade bashyiramo 100,000 bagakure gucyamo 60,000 haba umuvundo watwaye n'ubuzima bw'abantu. Ubusanzwe Kasarani ijyamo 60, ariko bakoze icyo bita numerotation, bagenda bashyiraho nimero kuri buri ntebe. Bazakira 48,000 amatike yashize buri minsi 6. Batangaje kuwa mbere cyangwa ku cyumweru gishize bavuga ngo stade full iruzuye, uko bafite ikipe y'igihugu ya Kongo ni imwe mu makipe y'amastari muri rushanwa, niyo yatwaye edition ya mbere. Murayibuka edition yarimo abakinnyi benshi ba Mazembe, ba Joy Kimwaki, abasore ba Trezor Kutumabi, Hey Matampi n'abandi yacyo yari nuza. Iya mbere yarimo wa wundi wasimbukaga akoresheje ikibuno nuza bamaze bamugezamo ikipe y'igihugu ajya gusimbuka byinshi ikibuno, yitwa Kidiaba. Edition ya mbere 2009. Hanyuma iyi shani irimo amakipe abiri afite kino gikombe inshuro ebyiri, Robert Kidiaba kabisa na Madrid. Nkuko yabivuze bongeraho 75% by'ibihembo. Ikindi wamenya nuko ibihugu birimo Kongo na Morocco bigifite inshuro ebyiri. Hanyuma Senegal ifite igikombe giheruka, ariko harimo n'ibihugu bikomeye mu mupira w'amaguru nka Nigeria na Zambia bifite amashampiyona akomeye. Ukamenya ko igihugu kigiye kwitabira bwa mbere ni Centrafrica. Centrafrica yasezereye Cameroon, ndabyibutse yasezereye ikipe y'igihugu ya Cameroon muri qualification. Ikaba iri mu itsinda rya kabiri ririmo Tanzania, Madagascar, Mauritania na Burkina Faso. Hanyuma itsinda rya gatatu rikaba ririmo Uganda, Nigeria, Guinea na South Africa. Sina Nigeria bazakinira i Bugande. Hanyuma itsinda rya kane ririmo amakipe make, ririmo Senegal, ikipe y'igihugu ya Nigeria, Congo na Sudan. Hanyuma ikindi wamenya nuko rino rushanwa kuva ryatangira gukinwa n'abakinnyi 3 bonyine batsinze hat-trick muri rushanwa. Harimo uwayitsinze bwa mbere yitwa Given Singuruma, muramwibuka, yabitsinze ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire mu rushanwa ryabereye muri Cote d'Ivoire bakina bwa mbere bagakagera ku mwanya wa 3. Hanyuma uwatsinze hat-trick wundi bamwita Chikata, uramwibuka hano muri shani ya 2016 umunya Nigeria yatsinze Nigeria. Singuruma yari umunyazambia. Hanyuma muri 2018 umunyamoroke witwa Ayuberi Kabi igitego 8 mu mikino 5 harimo hat-trick yatsinze. Uramwibuka, niyo Chan yamumenyekanishije ku isi yose, bituma nabona transfer zikomeye. 2018 yabaye top scorer. Ubu ni rutayizamu ukomeye wa yatsinze 9. Olympiacos no muri Olympiacos batwara Conference League yari top scorer nanone ibitego 12. Ayuberi Kabi rutayizamu mwiza. Mukino ufungura aba ku isa 2 z'umugoroba urahuza ikipe y'igihugu ya Tanzania
na ekipe y'igihugu ya Burkina Faso. Burkina Faso ni champion idafite amakipe y'amastari cyane, ariko nanone muri za confederation amakipe yitwa za Sonaber, AS Douanes abantu benshi barayazi, amakipe yitwa Saritas na amakipe ni champion harimo impano ifite ukuntu igira impano zayo, kongeraho kari abakinnyi bo muri West Africa bafite ukuntu baba baragiye bakina ku muhanda, kongeraho n'amakademi y'abastari bagiye batandukanye baba barakinye ku mugabane bakagwa gushinga amakademi hariya. Ni igihugu ntekereza ko nacyo gishobora kuba cyatanga akazi, ariko nanone Tanzania nibyo ifite abakinnyi b'abastari n'amakipe y'amastari ari kugera kure, ariko ab'ingenzi cyane ntabwo ari abanyatanzania, bitewe nuko ano ma ekipe bemera abanyamahanga 11 barabemera muri ekipe kuba wabo bafite. Ntekereza ko bishobora kuza kugorana ku ikipe y'igihugu ya Tanzania, kuko dusubiye inyuma usibye Dennis Kibu nawe ubona ko ntabwo kuri beki zamuka cyane. Faisal Salom yabafasha n'umwe mu bakinnyi beza ari muri shampiyona ya Tanzania, ariko muri za Simba na za Yanga wasubira umunyezamu se Simba ikinisha umunyamahanga na Yanga bamutaye hanze cyane. Yego, na Yanga igakinisha umunyamahanga. Wenda ubwo wareba Naguma ari umuzamu wa mbere inde ayishimanura muri national yabuhambere, ariko ntabwo abanzamo muri Simba kameme bakinisha wa munya Burkina Faso Kamara niwe ubanza mu kibuga. Ni match yo kureba, hanyuma turabizi neza ko igihugu cya Tanzania ni igihugu cy'umupira, ntekereza ko stade nabiza kuba yuzuye. Ubwo umukino ufungura urabera hariya muri Dar es Salaam, umwanya wa gatatu uzakinirwa na Mbore, hanyuma finali ibere kuri Kasarani hariya Nairobi. Ntekereza ko ino shani izerekana neza ishusho neza ya East Africa uko bazakira igikombe cya Afrika, cyane ko n'ibikorwa birimo birazamuka. Nyuma y'ishani mu kwezi kwa 12 stade ya Hoima iraza kuba yuzuye. Hoima we tuzamanuka tukurebayo Uganda Cranes, tugomba kujyayo rwose ara n'urucabana cyane, kuko gora mu kwezi kwa 12 babatara mu basuma barava hano Hoima za Bunyoro bahite bambuka baje Kampala gukora Nambore, kuko Nambore igomba kugusakarwa yose, bakongera imyanya ya VIP, bakanubaka na arena hariya hafi na Nambore, ubundi Hoima igasigara ariyo yakira imikino y'ikipe y'igihugu ya Uganda. Abonye ari umukino uza gusifurwa n'umunya Algeria w'imyaka 38 bamwita Lofty Bekusa. Nguyu ni umusifuzi international kuva mu 2016, araza kuba yingirijwe n'umugabo witwa Adel Abane nawe n'umunya Algeria, ndetse n'umunya Tunisia bamwita Wael Hanachi, umugabo witwa Hussam Benyahia. Angano bari buze kuba bayobora uyu mukino. Kuri VAR haraza kuba hari wo bita Ben Ibrahim, nawe no munya Algeria, araza kuba ari kumwe no munya Afrika y'Epfo amwita Akona Makalima. Akona Makalima ni wa mukobwa wo munya Afrika y'Epfo uzwi cyane. Ubwo abantu bibuke ko n'u Rwanda natwe duhagarariwe na Mutuyimana Dieudonné Dodos, niwe munyarwanda wenyine uriyo, aba anakomotse muri kakarushanwa ka oya asifura ku ruhande na mwasista haro kuri VAR oya kuri VAR ku ikubitiro kuri liste ya mbere bari basoye Salma ari ariko kuyoba yaje iri update ntago agarutse agiye Dodos gusa navuye no gusifura rya rushanwa rya mucuti wacu Samu bigenda biti Samu ikunda izi match nk'izi aba basifuzi baba elite bano 25 baba elite amarushanwa nk'aya ngaya ntago wajya mu gikombe cya Afrika bazajya gukora AFCON mu kwa 12. So ahangaha habarimo abasifuzi bari kuzamuka, abasifuzi b'abahanga bakiri kuzamuka, bakiri batoya bakagenda bahabwa amahirwe. Niyo mpamvu basamu bataje ngo ko rero uko bimeze ngira ngo twanabikomojeho none ni Chan yanazamuriwe mu byo kora agaciro bijyanye n'amafaranga y'ingenzi 75%, 75%, bivuze ngo hazatangwamo miliyoni 10,400 by'amadolari. Barabo bigiraga hariya hejuru muri Maghreb bakayica amazi ngo ntibazamuye bagarutse shishi itabona ngo nta kintu ngo kirimo, ngo abakinnyi bacu ngo bahavunikiye ngo nta n'amafaranga arimo. Bajyaga bareba guhagarika shampiyona yabo irimo amafaranga menshi ngo bagiye gukina za Chan. Babonaga nta kintu ngo kirimo, nta kintu kirimo, ariko kuri miliyoni z'amadolari ya Amerika ariko barumiwe. Ikipe izatwara igikombe izahabwa miliyoni 3,500 z'amadolari. Ekipe izatsindwa ku mukino wa nyuma miliyoni 1,200. Umwanya wa gatatu 700 by'amadolari, iya kane 600, kugera muri kimwe cya kane kirangiza 450, kugera kuba wa gatatu mu itsinda 300, kuba wa kane mu itsinda 200. Hanyuma ubwo ni kimwe no kwitabira nyine kwa kundi ugenda ugahita ukubitwa ukava mu itsinda ugasezererwa 200 y'amadolari ukabitahana. Nangaye mu manyarwanda
ibihumbi 200 iby'amadolari Abanyasudani y'Epfo baraduhemukiye. Ni mwiza. Twakagombye kuba duhari rwose. twakabaye kuba turiyo rwose ariko ubwo Nitwe twikozeho. nitwe twihemukiye tureba gutsinda ikipe ya Sudani y'Epfo kwera ikinisha abantu bari aho ngaho. Shampiyona ya Sudani ivutse ejo kwera. bimwe mu bintu byo gushimira Abenderega ikikereka ko ngangenjira kenshi Amavubi akenshi hari igihe turenganya n'abakinnyi. Ariko ari nk'igihe ubona preparation ukabona ntibikunda. Wowe ufite umutoza witwa kagutoza amakipe yose. Ugiye gutegurisha nka Shani. Niryo ugerageza kwexeramo kuko mu ncuro zimaze gukinwa tumaze kwitabira incuro nyinshi zirenga 3/4. Warangiza ugahita utanga ikiruhuko ku mutoza mukuru. Warangiza n'umutoza warusigaye witwa ko ari umutoza wungirije ugahita umuhindura agahita yivana muri staff technique. Ukishora kuri zo za Sudani y'Epfo. Izi za Sudani y'Epfo zo batereka dukora izina dutsinda abantu batumenye Kabisa. Uragenda ugakubitwa nyine ugasigara nawe uri kurebera kuri televiziyo. None se nk'ubu ngo wagize ngo iyo nk'aba bakinnyi b'Abanyarwanda baza kuba bari muri Shani ntitwakwiye kuba tubonaho aya makipe yacu ategurira abana bakinnyi bavuga ngo bazakina amarushanwa mpuzamahanga. Ubuse ekipe zo muri Burkina Faso cyangwa zo muri Tanzania zifitemo abakinnyi n'izi za Uganda ntibagiye kwishyushya se. Icani uburyo nabonye n'ibitangazamakuru byo ku isi yose byamanutse uburyo igiye kwerekanwa uburyo rwose abakinnyi bagiye ku expose bita be-in cyane zabayigaragaza rwose bizatanga umusaruro. Ndetse abakinnyi benshi dufite basohotse aba Jihad Bizimana si umusaruro wa Shani. Shani yagaragaje benshi barage bagiye si Shani kuri ba Emery Bayisenge banze kujya kuri ba Biramahira Bedi sugira muri Vita muri Vita nawe yari yigaragaje muri Shani hano. Ni igihombo kuba tudafite Amavubi nayo mpamvu ubona nyine hari ukuntu eregane Sekafa nta qualification bisaba bidashyushya ni Nyarugenge cyane. Sekafa nta qualification bisaba ntacyo bigisaba. Ariko niba tudashobora qualifyinga muri Shani kwe tugakurwamo n'ikipe nka Sudani y'Epfo Sekafa tudashobora kwitwara. Akaba rero ariko bimeze bavandimwe. Reka ducumbikire ahangaha rwose ikiganiro cyacu tugisoreze ahangaha sibyo.